Nami pigan yo. Lotus son thol la si Lotus Temple pulo. Hello, welcome back to the channel. It's 4 in the evening. So अभी हम लोग निकलने वाला है. कहाँ पे हम लोग कहाँ पे जाएंगे? Where are we going? Lotus Temple. Non nilitum damom lo. Lapente Ladakh nilitum Lakshmi Nagar metro station an damom lo. Pen station la metro pen si dampon nilitum adakan la Lotus Temple an. So very excited. So let me introduce you to my new friend. Hey, hello, hey, say hi. अच्छा थोड़ा देखो भी इधर इतना शर्माओ मत. अच्छा इसका नाम प्रियंका है. अच्छा oh sorry प्रियांशु. ऐसे नहीं. hello yo Lakshmi Nagar metro station. So this is the view. फ्रेंड है आपकी? मेरा हाँ नाम नहीं है. अबे साले तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया. Non manging hong mom lo yo. Yeah. Adim thipi kan. Finally हम लोग का ट्रेन आ गया है. मेट्रो मतलब. अच्छा लपेन डाकपेन थाई लो बंगे लक्ष्मी नगर टू Lotus Temple. Distance में लगा 15.4 किलोमीटर. So without wasting our time, let's go. Excited bro. Anenon main lagi Mandi House lo. Alam na kya metro Chelarang lo. Station ini kapre kadim Chelarang pick. Kumo nili tu mango Lakshmi Nagar to Mandi House. Mandi House हम सुन लो. Tapi aku dah main kapre kadim kami nili tu tampuk ko. Let's go. Nama nili tu dong lagi ya. Lalu gate number 3. Violet line. टेम्पल. आगे लगवाएंगे कलकजी मंदिर. तो चलते हैं यहाँ से वहाँ तक ना. आर यू एक्साइटेड? ओके चलो. वेरी एक्साइटेड गाइस. ब्रेक क्विक देखिए आड़ो सुरो सी वेग वेग सोनागरी की क्या. वाह लेडीज. हाँ सिर्फ लेडीज चलाते. आगे लगू पंगे यो लाहाई लो मंदिर फिर हम जी फाना हरमु साइड लो. अच्छा आगे लगू ना पंगे ला लो कलकजी वो मंदिर समेत दो लगू पंगे masih lahir musa me dulu yo. Saya bini bang ya मंदिर lagi dalam sekali. Itu dalam sila ke Lotus Temple. Sudah kan damna. Ini bang kalau Lotus Temple saya baklang pun. Sudah dah kan langsung lang perlu take long lo. Ini lah kali lah entrance bang ya. Hello lah. Damna olah. Muni dupi kan. Lalu seksi bang lalu adung kan lang मंदिर lah tu. Tapi ni adung bang lalu Lotus Temple. Yo. Oh my god, landing pigan. Lotus Temple के नाम जेफान landing pigan ya. Oh my god. और जब लो landing pigan finally entry दूँ मंगे लीचे लो यो. फिर तक मंगे checking ada dulu. Layar मुझे पन्नों ले. Finally, आड़ों नाम लीचे लो यो. Wow. वाव अंदर आके कैसा लगा? बढ़िया है. अच्छा अच्छा. वाओ वेरी डेंजरस. Arnis ta supik la pende munit sama dupe kan line by line sih kadang nang ya. Ini kau anda sup link salo agak arni lang kayo. इतना गर्मी दे रहा है. आदिम नाम भी पिघल गया.
garden. Finally lanat dung pen kedam long iyo. Kayak long chill finally. Tang de lahan le yo. Ala arluan ki dud long le. Entry ave arluan ki. Lang mi pian yo. Lotus sa sonthol la si Lotus temple pulo yo. अच्छा ठीक है Yo, muni tungi do pian. Nutin na mohor na chinep side lo. Chinep lo mohor chinep lo. Hala pupen bang mi. Aku hala pupen bang mi mana lo. One round puri mi la pupen dampo. La pupen. Aku bang ad la pupen nak kiru tu pong yo. Halo. Hello pian. Ang na si Charles Sipin. Ani supi ko di screen the brightness ki eto kita si Charles. Yo. Nak bangke buak. Lepen bo saru dupi kan. Tapen de eagle la do. Angke lapu bangke la lo. Lahai. Wire ari sami lai lo. La son hing cry lo. Alam mai lapu padam masilong le. Lepen guards tum sami do. Yeah. लासो वाला लोग चिंगलू में पी गयो ना नहाने का मजा ही कुछ और होगा वैसे भी गर्मी हो रहा है वाओ ये वांग बम लो यो वाह लाइन थे लो मा लाइन ding pikan anu tinta la lo la Lotus temple nang lang ji pan si wang lo oh and here is the beautiful Lotus temple chalo bhai इधर ले नहीं इधर arlo bang ke dam long le step me ada pe na view maklang ko arlo view bang jo glass la sona glass side lo yo arlo view ke la puson lo yo wow madu ta lutlong lota ke munit ki oh la pende ani ke so pende pui pong so laban lo selalu tapi si excitement do mari di akini adim nane damlong ver adim download te excitement kaprek tapende lak le lo lak ko sampai tinggi laputi lera pige jo wow Acha, tangte lalo, Taj Mahal. Oh, sorry. Tangte lahan lo ta. Lotus temple. So bye bye Lotus temple. Nabaklang lo Lotus temple view. Tapi nadim sa baklang lo. Asap so arlo view sa mina asap so baklang lo. Non bangke kasi dam tulo. Bolot tat mare di. Nadim to yung earning someone lo minting. Hoy hoy buludang te. Dogi dumi pigi dagi yo. Ako tomon sa may bangjir gedo. Laba. Everyone photo more cine vlog rồi thế bằng này naman ganun to exit to adam bom lo yun ba nakta mo dito pigan yun Jo, lada ke arlo susi back hoy. Lada an chola nili mane ni ke thek lo mai lada an chola kapre di mai la sarlo sarlo ke back ke thek lo le la. Lotus temple lang kayat. Alam so lapuan bang lo, juice na ina van bang lo. Angke fried rice chui bolo.
Similar that ke announce pikan 80 rupees or half plate asa. Kan itu madi mangke lan other so 40 we half plate. But dak bangke other so. Mi lombi dosan te lahai ke nai hang vek pun han ke track mai ngu mi lombi dosan te. Ya ho. La bangke photo shoot by DSLR now. Oh my god. Photo shoot. अच्छा लाग लाभ लो एक सौ लाभ लो aku non mang kela lo tapre adin un bulan da upload uplan na te dam thu pona maklang thu poda te weather lang yo kintu me sole tomon mang je ar vida nang jang ya son son yo same ar vida jang ni jang je sini lo tomon mang pikan yo wow it feels so good fresh hawa आ रहा है अल्लाह मैं लपु ठेंग पी ठेंग पांग दो मत दिया वाओ तुम मंगे आपको मेट्रो से था मेट्रो पे ना को कपड़े दिन नाम सुनना नाम पे सपोर्ट जो नहीं सी हो नोंता 60,000 सब्सक्राइबर के लिए पो कासुन अन के लिए तन सिपादुक पो लॉक से मेरा नीवा से मार पो अल्लाह मैं पिनी पेन ईद मत दिए पिनी पेन क्लास अभी संडे अन मंडे पे aku क्लास दो पो लालो ऐसे नॉन असेक बंगे लालो वीडियो से मार अन बॉडी पो ना बकलांग पो tapi langsung vlog mang ipena saya upload di mati di aku langsung thought si next nanti dah boleh aku next langsung si upload tuh bomko ya मंदिर अच्छा मंदिर जाने का रास्ता ये है ना अच्छा लापु नॉन बंगे लालो स्मार्ट बाजार लो सीधो लालो पेनी नामी में हरमु जो सीधो बोले नाम ना को जानो itu lama gas use orang mua beda mati do sonda lain namil yo ning hang ling tun long ko handsome pikan lang dito yo just kidding tangke paklang ni yang kita paklang हम लोग मंगे लगभग नॉन में के रेस्टोरेंट से विद माय फ्रेंड तो तुम क्या कर रहे हो पनीर पराठा नहीं मैं के फ्राइड राइस था वेज नॉन वेज लो लेना के ना अच्छा नामी पिका did someone say food of course this is how it looks lalu lag pika to aniwa class itu baila unlock le sabe pini baila ya lo lotus temple jam lo ati alam mai lo metro change na tiba di asil laga to so next vlog aku putha bang thu ko mana brand ko chalo do like share subscribe comment